turazindutse kugira ngo turebere hamwe rero amakuru agezweho muri kino gitondo nkuko bikomeje kugaragara. Amakuru by'umwariko aje hano kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025. Turebere hamwe agezweho, turebere hamwe agaruka ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru yihuta cyane ariko kandi ni n'amakuru agezweho akomeje kugenda avugwa. Amakuru akomeje kugenda atugera rero avuga yuko imirwano ikomeye cyane yongeye kugaragara mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa 23. Amakuru yihuta by'umwariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara aravuga ko ibitero bya drone bya FARDC mu misozi y'umurenge, abaturage b'abanyamurenge mu kaga gakomeye cyane bakaba bakomeje guhangayikishwa nabyo. Amakuru yihuta cyane aravuga yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bafatanyije n'ingabo z'abarundi bongeye kugaba ibitero mu bice biremereye cyane, bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ibi bitero nkuko bikomeje kugenda bigaragara ngo byarategetswe n'abasirikare bakomeye cyane bashinzwe iby'intambara ndetse n'ibyo ku mirongo y'imbere ku rugamba mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirukana ndetse no kwigizayo uyu mutwe wa 23. Nubwo hakomeje kugaragara rero by'umwihariko kumvikana ndetse no kugerageza kubahiriza ibikumiye mu ngingo mbanziriza amasezerano zashyiriwemo umukono Doha mu gihugu cya Katari, uruhande rwa leta ya Kongo ntabwo rurabyumva neza, rukomeje gushyira imbaraga mu bitero byo mu kirere. Uruhande rwa leta ya Kongo kandi rukomeje kugerageza kugaba bino bitero mu gihe amakuru avuga yuko indege z'intambara zitagira pilote ziganjemo izerereye Ikisangani mu ntara ya Chopozo zikomeje gukoreshwa n'abacancuro. Bivugwa ko hari abacancuro baturutse muri Colombia, abandi bakaba baraturutse mu bindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo abaturutse by'umwariko muri ibi bice byo muri Turkiya, Istanbul nk'uko amakuru atugera bivuga. Aba bose ngo gahunda ndetse n'intego zabahuriyeho by'umwariko ngo ni kwebarwa na bwana Eric Prince witoragura ingoma mu giteme, ukomeje kugerageza gushaka uburyo yasarura amafaranga ku butaka bwa Kongo, ariko akagerageza guhangana n'ibikomeje kugenda bihabera ndetse ategerejwe kubona yuko abasirikare be batangira kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri aya makuru kandi uranyemera nkubwire ko impunzi za Uvira zikomeje kuvugwaho gukorerwa ihohoterwa rikabije cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho polisi ishinzwe gukoresha imbaraga zirenze urugero nk'uko amakuru atugera bivuga. Nyuma y'uko rero ibihumbi n'ibihumbi by'umwariko bikomeje kugenda bihura n'ibibazo bikomeye cyane bihungira mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'intambara imaze iminsi ibera hano muri Kivu y'Amajyepfo, yaje gutuma abarundi benshi ndetse n'abandi banyekongo benshi bahungira mu gihugu cy'u Burundi, abandi bagahungira mu Rwanda. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse rakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Rero nizere ko wese akomeje kumererwa neza, nizere ko wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Nyamuneka kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo uwa mbere muzajya badukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangiza ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda kuyagezweho agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero turebere hamwe amakuru yihuta cyane kandi amakuru agezweho akomeje kugaruka ku bikomeje kwera ku butaka bwa Kongo. Niba uri mu Burundi ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza. Niba uri hano mu gisagara cya Bujumbura, niba uri Gitega, niba uri Bururi, niba uri mu Kayanza, niba uri mu Mwaro, niba uri mu Cibitoke, niba uri mu Kirundo, reka nakwifurize kugira ibihe byiza. N'abandi mudukurikiye buri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, haba mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure, mwese mbifurije kumererwa neza, mbifurije kugira ibihe byiza. Niba utameze neza reka mubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya nayo utameze neza, twizere ko ejo ibintu bigomba guhinduka bikaba byagenda neza. Amakuru yizewe nkuko bikomeje kugenda bigaragara aturuka mu misozi y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane gikoresheje indege zitagira abapilote zizwi nk'amadrone byiza kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23. Amakuru atugeraho kandi avuga yuko kandi mu gitondo cyo kuri wa gatanu aribwo izi drone zizindutse zigaye ibitero mu buryo buremere cyane, ndetse ibi bitero bikaba byongeye kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025, izo drone zikomeje kuvugwaho rero kuba iza FARDC zikazarashe ibisasu bibiri mu gace ka Rwinsa nkuko kari hafi yahazwi nka centre ya Mikenke, birometero bitari kure cyane ya Minembwe. Amakuru avuga ko kandi ibi bitero byari birombereje neza ari ibirindiro by'umutwe wa 23, nubwo batabashije kuhamya neza, ariko bivuga ko igisasu kimwe cyaje cya kabiri ari cyo cyaje kugwa ku ruhande rw'ibirindiro by'umutwe wa 23 ndetse cyaba cyangije benshi, usibye kuba kandi cyakomerekeje benshi batari bamenyekana igitigiri cyabo ndetse nabo cyahitanye. Amakuru avuga ko byaje gutera impungenge abaturage haba ku mutekano wabo ndetse kugeza amagingo aya ngaya amakuru atugera akaba akomeje gutuma benshi bibaza amaherezo y'ibi bitero.
umutangabuhamya wo muri aka gace yagize ati ubu tuvugana drone z'igisirikare cya Kongo zimaze gutera ibisasu bibiri muri Rwintsankuku byateye ubwoba bukomeye cyane abaturage ndetse bije gutuma n'ubundi twongera gusubira mu kaga. Nubwo ubuyobozi butaratangaza rero ku mugaragaro ingaruka z'ibi bitero, abahatuye bavuga ko byangije imirima ndetse n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi, bityo bigatuma rero imibereho yabo irushaho guhungabana ndetse no kuba mibi cyane. Abaturage kandi bavuga ko izo drone zakomeje kuzenguruka mu kirere cya Rwintsankuku mu Mikenke, ibintu rero byateje ihungabana n'ubwoba bukabije cyane mu baturage b'abasivile nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibi bitero kandi by'uyu munsi ni ibya mbere mu minsi mike cyane ishize. Rwintsankuku kandi na Mikenke na Rugezi byibasiwe n'ibitero bisa nk'ibi ngibi bikomeza kongera impungenge ku mutekano w'abaturage, iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara nk'uko amakuru tugera bivuga. Abasesenguzi b'umutekano ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko rero hakorwa iperereza ryigenga kandi mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'izi drone mu bice bituwe n'abaturage hagamijwe kurinda ubuzima bw'abasivile ndetse no gukumira ako karere komeje kurushaho kwisanga mu mwiryane by'umwihariko ndetse no mu bibazo bigendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Umutwe wa 23 ntacyo yari watangaza ku bigendanye n'ibi bitero bikomeje kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Hanyuma kandi amakuru aturuka mu gace ka Gatumba ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zihunze intambara n'umutekano muke zakorewe ihohoterwa rikabije cyane n'inzego z'umutekano z'u Burundi, bikavuga ko rero bamwe banahasize ubuzima. Kuko rero byemezwa n'abatangabuhamya, abo baturage bari bahungiye mu Burundi bashakaga rero kwinjizwa mu nkambi y'impunzi cyangwa se gusubizwa muri RDC, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo kandi ngo cyateje umwuka mubi ndetse n'ubushyamirane hagati yabo n'abapolisi bari bashinzwe umutekano muri ako gace nk'uko amakuru atugera bivuga. Abaturage bari bari aho ngaho kandi bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, ikubita bamwe rero by'umwihariko muri izo mpunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije cyane bivugwa ko kandi yakubiswe igiti by'umwihariko mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi baza gukomereka mu buryo bukomeye cyane. Ibi byabaye kandi byabaye mu gihe izi mpunzi zavugaga ko zibasiwe n'inzara ndetse n'ubwigunge, zisaba gufashwa nk'uko rero amategeko mpuzamahanga arengera impunzi abiteganya. Bavugaga ko kandi ubuzima bwabo bwari mu kaga, bityo bagasaba ahantu hizewe rero ho kujyanwa n'ubufasha bw'ibanze nk'uko amakuru atugera bivuga. Ibi kandi bikaba bikomeje guteza impungenge ndetse n'impaka zikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, by'umwihariko ku myitwarire y'inzego z'umutekano ku mpunzi zishakisha ubuhungiro mu bihugu by'abaturanyi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye, hagamijwe kumenya ukuri ku byabaye, kubiryoza babigizemo uruhare ndetse no kurenganura abahuye n'ihohoterwa, hakirindwa ko rero ibyabaye byasubira. Abasesenguzi bemeza ko kandi iki kibazo kigaragaza ihungabana rikomeje by'umwihariko kwiyongera mu karere k'ibiyaga bigari, aho rero intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje gusiga abaturage mu kaga, bityo hakenewe kandi ibisubizo bihuriweho n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu kurengera ubuzima ndetse n'icyubahiro cy'impunzi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Izi ntambara zikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo zongeye gutuma abaturage ibihumbi n'ibihumbi bongeye kwisanga mu buhunzi, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abatari bake bakaba bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Nubwo kugeza amagingo aya ngaya kandi izi mpunzi zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ku ruhande rwa 23 bakomeje gushaka inzira zose zishoboka n'izidashoboka kugira ngo babashe kureba uburyo rero bahangana n'ibi bibazo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bashimira mwese bakomeje kudukurikira ndetse bakomeje kubana natwe.